Maitene basta lima magas baitene comitiva toma de dema torosini no convida que era se tani ali de maka selori poesia ore atoli baitene líder nacional líder máximo no itene presidente no comitiva toma tempo no fati. Bem-vindo amang líder máximo noinan presidente partido kunto. Ihatinam barak nyalaran, amihein, aman noinan, nia presença. Ohilorong amilubuk ne beha mutu, ihamahong partido kunto. Aman noinan, nia presença idene, say naromam ba amin yapuan. Pwede ay hadalan, lahat kita niya lisaw. Suari haliur, lahat para ita niya karidadi. Totay sirane, baaman noinan. Nuda sinadomi, husiwan sira, nibihing kleurona. Ita niya ay turu, may lori dame. Itanya liafuan, lori esperança. Ihamahong partido kunto idane. Itanafatin aman, itanafatin inan, bay mahotu. Iatempo idane, no iha biban idane. Amisero na tuir, liafuan murak, husi aminya aman líder máximo, no inam presidente partido kunto. Adu no agradece, ba sacrifício no oração rodomi. Timor sempre na cloque baita. For saúde no força, na fatim ba aman no inan. Obrigado. Viva Kunto! Viva! Viva Kunto! Viva! Viva Kunto! Viva! Obrigado. Terima kasih tambahnya Insinyur líder máximo. Nosotros queremos convidar Senhora Matilde atau Tartais Baitania Inam, Presidente Partido Kunto Ninian, tempo coordenador posto. Maitene basta lima makas bayan. Queremos convidar coordenador posto atau Bela Tartais Baitania, Vice-Presidente Senhor Pedro dos Reis. Otomatis na basta lima makas. Queremos convidar Senhor Eusébio. Atau maitene basta lima makas queremos convidar itani mama meta atau Tartais Baitania Vice-Presidente Senhor Juvenal da Costa. Atu bele Tartais Baitania Adjunto Senhor Julião. Dia baita basa lima makas queremos convida Mana Sabina atau Tartais Baitania Coordenador Partido Kunto Município Bobnaru. Akat Maitene basa lima Mana Angela de Tartais Baitania Movimento Rap Compatriota Alaus Sepeda. Mai convida Mana Rosalia atau bele mahakat mai Tartais ba itania representante veteranos. Maitene basa lima Kirtan ikut yang convida Kirtan convida compatriota aga atau Tartais Bahia parte representa religioso união baik kasih dan mau kita convida kita líder máximo mau kita ingin presidente ho comitiva toma atau be acompanha o likuraya atau bele Bahia itania fate cerimônia ini.
Ya, mau tuh.